wi, Cak. Ting lah tuh, Cak. Wah, kereran neng wah. Wah, ayo, Cak. Dan akhirnya Masuk itu mau menang tah. Kemana wae ti isuk, Cak? Ame uih amang. Ayo ya. Di mana Amang, Nak? Di eta tuh ngerudak. Lu ngajak kan. Ih, Kaluman tadi kesini di bumi. tiga ya nageng. Nantangin kaluman. Tunggu. Matakan ka dia oge. Kurang naon atunya kaluman. Mancing yuk. Di mana? Itu di handap kulah. Ayo, loba teu ieu na. Iya, ayaan atuh. Urang masak langsung. 8. Gampang lah ya Hai, masak langsung dia soalnya mancing. kaluman. Ya tuh yuk. Yuk. Ada. Tosan tanya nyenak heula pancinganna. Sekedap. Tidak, ih menilila. Ya Allah, lila nae. Ya, sekedap. Tuh pas aya 2. Yuk, Lagi jewang. di mana nih, Cak? Kemana we? Kang Ican ieu. Saya. Yuk, di mana? Di situ. Heeh. Ayo upana. Kayu neangan di ditu lah. Yuk. Kan cek heula. Jama resep lamun mancing lauk mah seueur teh. Urang cobaan seueur deh. Pagi juga. Kemana, Ca? Iya. Ayo. Hari ini. Kan itu yuk, kan itu. Janganlah cacing, Ca. Di mana? Jadi dia hian geran sok koe lah. Wah. Dia hei, pokoknya. Mama ya Allah. Ada bisa di kucing. Taya. Menang. Tuh. Hijinya tehnya panjang Hiji enggak? we mahi. Jangan saya perang deui. Ya, pokoknya. Mudah-mudahan menang lo baca. Heeh. Orang masak. Lo kan nama adalah linek ieu teh sugane meunang. Ngan tadi teh di Paraban heula. Can, beres tuh. Loba.
Ica yang teh Ida tuh ker ngusep. Itu yuk. Yuk mending sambar ke yuk. Yuk orang ngajaran. Tuh ini keren lah. Tengajakan. Repe ganeng. Iya, ganeng. Ica tareh menang tuh. Tuh. Tuh menang. Tuh. Repe jadi aja nu gede menang nah. Nyahoda tuh tadi kita menang, pas kurang di garingan mah langsung menang tuh. Yeay. Pokoknya mah pembawa berkah ulah menyaput. Kica tuh ngajaran euy. Koret dah pasti koret pasti ulah. Orang buru ngajaran. Aku ngajaran Ica. Iya, buru kan sudah ngajaran ada sekedar we. Atuh lah tadi mana nih mah. Tuh. Ih, atuh naon maneh teh put. Sudah koret. Aku kuat-kuat Dah kagu. Power ngajaran ih. Jangan tuh, Cak. Atuh ingat kurang tuh menang. Kuat tuh, Cak. Ih, aku menang. Ih, deui kunaon cenah hayu hayu ngaganggu ka dieuna teh. Balik ih. Balik, kudu sade ieu nu abi. Tayuli itu dinya tayuli. Urang sok atuh. Pasti nyanak aya kanjung di uak. Heeh. Hese dah di non teh. Hei, dak. Kade umbung gitu.
Berem heh. Abi. Soalnya aku nyung masih suka teh hiji.
Mabok kayak gerak. Mending urang. Dah, teh hayu beres. Oh, ini si marabok lauk na yuk. Kepae kayak nyalahkan gak kayak disarekan teh idak. Tos ada. Guru geraharanya yuk. Nyalak tengah barang tua. Urang dipasak nangkelah, urang iba heula tegeran naon. Neng di bumi lah masakannya. Oh, urang iba heula lah nya. Urang pilih ganti yuk, iba heula yuk. Nyala mana kayak gini di bumi yuk. Mending orang ibak yuk. Yuk atuh.